L-eks Prim Ministru Taljan u kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Silvio Berlusconi qabel il-wasliet tat-turisti f'Sardenja ma' dawk f'Malta u qal li kieku l-Gżira Taljana għandha tmexxija li għandha Malta llum, l-ammont ta' turisti jkunu ħafna u ħafna iktar minn kemm qegħdin iżuru għallum. Berlusconi li se jikkontesta l-elezzjonijiet Ewropej ma' Forza Italja, li bħal Partit Nazzjonalista huwa msieħeb fil-Partit Popolari Ewropew, għal dan f'intervista li kellu l-ħadd fuq Kanali 5. Waqt li sostna li se jkun ta' spalla għal gvern ġdid ta' Sardenja, qal li s-settur turistiku għal din il-gżira huwa importanti ħafna. Qal li kull sena jżuru din il-gżira total ta' 3,100,000 turist li aktar minn nofshom huma Taljani. Madankollu innota li ras għal ras ma jqattawx iktar minn 4.6 tiljili b'total ta' ftit iktar minn 14,200,000 preżenza. Kien hawn li Berlusconi għamel paragun ma' pajjiżna u nnota li minkejja ċ-ċokon ta' Malta, fi kliemu 70 darba iżgħar minn Sardenja, l-għadd ta' turisti u l-medja tal-jieli li qattaw f'Malta kienu jisbqu sew dawk f'Sardenja. Bene, sai quanto assommano le presenze dei turisti nell'isola di Malta, che è 70 volte più piccola della Sardegna e imparagonabile con la Sardegna per la bellezza dell'ambiente, per l'enogastronomia. Quanto? 15,500,000. Berlusconi li fil-passat kien kritiku tal-Gvern Malti fuq talba tal-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-eks kap Simon Busuttil, iddikjara li kieku Sardenja għandha l-Gvern li għandha Malta llum, it-turisti f'Sardenja ikunu ħafna u ħafna iktar u fi kliemu dan ifisser ħafna iktar postijiet tax-xogħol u livell ta' għajxien aħjar. Quindi la Sardegna, che è 70 volte più grande di Malta, potrebbe avere, se fosse governata come è governata oggi Malta, molti, ma molti più turisti, e molti turisti in più significano posti di lavoro in più, significano benessere in più. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, matul is-sena li għaddiet waslu f'Malta r-rekord ta' 2,600,000 turist, bil-viżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat ili pajjiżna jmur għal żieda fit-turisti ta' kwalità li jfisser aktar investiment fl-infrastruttura u fiż-żoni turistiċi madwar il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.